Galatia 4 verse 19. Bantfa bami, nginemhelo ngani. Kudzimate Kwakheke Khristu kini. Kudzimate Kwakheke bani? Khristu kini. Sephetho sekukholwa kwethu ukuthi kwakheke Khristu empilweni yethu. Kholwa kuze kwakheke Khristu. Thandaza kwakheke Khristu. Funza livi kwakheke Khristu. Kuko konke bani nesephetho lesikliye ngempilo yakho kwakheke Khristu, kwakheke Khristu, kwakheke Khristu empilweni yakho. Yini lobona ngayo lenye kumbe lenye siyayibona ngalokujulile? Ubona ngani ukuthi Khristu wakhekile empilweni yakho? Ngalelinye langa Khristu makakhatingwa tibathi nengi beta kuye bamlandzela baba banengi. Ngiyacabanga ukuthi naye maybe wajabula, kepha ngesikhathi bancipha futhi baba ngu-12, nakuloyo 12 waya wathi emajani ninelenisele niyafuna yini kuhamba. Kunjalo kuba njengaKhristu. Kuba njengaKhristu akukuhluphi, noma unesicuku akukuhluphi, noma nibabili nibathathu njengebafana besibhaca. Gani mangabe kunekuphazama ekufuteni Khristu utawujabula mangabe wonke umuntu uyakuthanda. Hayi lapho ke uzohlabela kufana nezulu kimi. Kepha wadibana nababili bathathu lengazi ukuthi bayaphambana nawe. Uyamangala ukuthi kani bantu banje. Khristu waya nakulala bang3, lala bang12 wathi emajani. Nani nicabanga ukujoyina laba yini? Lithi ke livi akubunjwe Khristu kuphi bazalwane? Akwakheke Khristu kithi. Akwakheke Khristu kithi. Kuze kuthi lokwentiwa abantu kufanane nelidada lingena emantini, lona liphuma li-dry, noma ngaba manengi kanganani lamanti liphuma li-dry. We bless his name. Akabunjwe Khristu kuwe. Uhlala kimi, ngihlala kuye. Nguye lo wenda umsebenzi. Encwadzini yaLuka sahluko 6 verse 40 nabaseRoma 8 verse 29. Umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe. Kodwa wonke umfundzisi nasafundiswe ngalokuphelele uyawuba njengemfundzisi wakhe. baseRoma 8 verse 29. Ngobe labo labadinqandi uNkulunkulu wabakhetha nqandi ukuthi babe nesimo sendvodzana yakhe. Kuze kuthi yona itewuba litubulo kubazalwane labanyeni. Labo labadinqandi wabakhethela ukuthi babe njani? Babe nesimo sendodzana yakhe. Babe nesimo sendodzana yakhe. Njengalokhu uNkulunkulu asati wasisinzisa ngaKhristu, bekafuna sibe nani? Nesimo sendodzana. Encwadzini yaGenesis 1 utawukhumbula makasidala uNkulunkulu 26 asende bantu, 27 wabenda wesilisa nowesifazane ngemfanekiso wakhe, 28 wababusisa ngoba sebengumfanekiso wakhe. Haleluya. Kusho ukuthi uNkulunkulu bekade ibusisa yena. Bekade ibusisa yena. So ungamangali ke uNkulunkulu, when God blesses you, he's blessing himself. Mabusisa wena uNkulunkulu utibusisa yena ngoba ungumfanekiso wakhe. Lokhu sitha bese siyakushintsha ngesono. Jesu wabuya wakubuyisela, wasinika sithombe sekuthi simfute uNkulunkulu, sibe nesimo sendodzana yakhe. Wasenda noma wakumisa nqandi. Le ndodzana yakhe ke
asihlanganise ke nalokho asahluko 6 lese simfundzile. Lo sitshela ngekuthi umfundzi akabi ngcono noma akabi mkhulu kunemfundzisi wakhe. Ngiyamjabulela lokodwa ngoba sewushintsha yonke indzaba. Umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe. Masingahlatiya kahle alisho ukuthi angeke abe mkhulu, kepha lithi akamkhulu kunemfundzisi wakhe. Akusiyo imvama ukuthi umfundzi angathi afika ka grade 1 esikolweni aqala abeke thishela embi kwakhe athi thani thishela, ngoba umfundzi akamkhulu kunemfundzisi wakhe. Kepha bese lithi kodwa wonke umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele. Wonke umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele. Ngimema class, ngimema abazalwane, ngibamemela eklasini noma utifake eklasini lakho wedvana la utatitshela khona ukuthi ngingumfundzi, ngifuna kufundza, ngifuna kufundza. Noma ngemaklasi lesinawo noma bafundzisi uNkulunkulu latakupha bona lotababona, kepha ngicela uhlahle emehlo ungenele indlela yekuba ngumfundzi ngetulu kwekuba ngumzalwane. Lithi leli Bhayibheli wonke umfundzi, hayi wonke lo yesonveni, wonke umfundzi nasafundziswe ngalokuphelele uyawuba njengemfundzisi wakhe. Wonke lo eklasini esikolweni uthi angena angakwata tatabuka lephasi, kepha thishela ngesineke sakhe uthi makamfundzisa abe nemcabango ukuthi ngalelinye ilanga uyawuba ngumfundzisi na. Labanye emkhathesini wethu sebedlulile ngisho ezingeni lalabo thishela laba bafundisile, sebathi beke kulelinye elizinga ngekufundza kwabo, ngeke ayishintshe experience. Kepha kungenteka thishela lo wakufundisa une degree, kumbe wena sewune masters, kumbe wena sewune what. Uyayibona lento leyo? Kusho ukuthi wathi beke layinini lekuba ngumfundzi, you break the limits. You break the limits. But singakhohlwa asisuphetha ngekuthi sifuna kulungelwa tinto, sifune ama breakthroughs asitifake eluhlelweni lwekuba bafundzi. Lwekuba bafundzi. Umfundzi une discipline. Sikhathi sakhe uyathi discipline. Bothishela basidisciplina ngesikhathi kusukela ngalesikhathi lesi, kusukela nga8 kuyawushaya 1 kuyawushaya 3 kuyawushaya 4 usesikolweni. Mangabe lo mntwana esikolwa, mangabe lo mfundzi, hello bangani bami, mangabe usafundza, uNkulunkulu aniphe umusa lababhalako, amen. Mangabe usafundza uhlachamuka gogo nabo bhatata nemasi, hawu mtukulu wami etekuthishela, awu bengicela kubona umtukulu Nkosi yami kathi ngakugcina nguphathelena ngemasi nabo bhatata. So uyachamuka gogo, uyayetha inhlitiyo yabantu abadzala wena, luthando lwabo ukuphazamisa ngisho esikolweni. Na ngachamuka nemasi, hawu kunjani mtukulu, asihlale phasi sisi, hlala phasi fana wami, kunjani bakuphethe njani? Uyashiywa lesikolweni, uyasala, uyawuthi ufika sebamcedzile 4 times 4 equals bani. Ma ufika ku exam gogo akasekho, sewusele wedvana. Why?
discipline kuthi ngalesikhathi lesi gogo ngiyakuthanda kepha ngiyafunza. Kulula kufunza iBhayibheli randomly ulifunze uhle ufunza uhle ucabanga ngiyafika nenami alkens bayacitha inkukhu. Hayi ndawubona ngabo 3 Jesu wahamba wefika eJerusalema wagibela imbo. Hello ushiya endleleni distracted anytime. Ungumfunzi but awukativikeli ngesikhathi sakho sekufunza. Noma yini yangena noma ngibani uyakhuluma kungena imessage pipi elicingweni ngisengibani ke nangu uvula licingo sewuyabuka bathi kugicike ikhumba baphela abantu bebantu kuthi sewukuphi nesahluko awusakhumbuli ube bathe uyacabanga sewuphike ukucabanga sewuyesuka lapho usendela labanye nawe nabani baphelile. Mawungeke utimisele ngekuba ngumfunzi, you are setting your life on an average as a believer. Ubeka impilo yakho ezingeni leliphasi njengemzalwane. Ngoba livi lenkosi lithi umfunzi makafundziswe kahle ngalokuphelele uyawuba njengemfundisi wakhe. Sendani ke sitha sale ngiyifinqa indzaba sitha sifuna ube ngumfundisi kanti usengafundziswa. Sithe hamba utshela labanye uthi kanti usengamphaza. Sitha sanzisa emanga size singamkholwa sigcine singamkholwa uNkulunkulu ngoba utawuthi ungakahlali kulomfundisi. Ubafundza kusahluko 1 Johane verse 37 kuya 39 na Johane 3 verse 1 na 2. Nikodima uya kuJesu uyafika uthi Raboni. Labafunzi bekucala la Johane 1 bathi Rabbi basho kuJesu. Ngalama magama. Rabbi is a teacher, a spiritually qualified teacher. NguRabbi loyo. Bekungasiye umuntu lophatha iBhayibheli asho emavesi lo bekangithishela. Kepha bekungumuntu lo bequalified ngekuthi uhleti wafundziswa the Hebrew Bible. LiBhayibheli lesiHebheru wahlala wafundziswa waba ngumfundzi. Bese kuthiwa ngoba uhleti for this time lo muntu sekangaqualifya uthi angabitwa ngekuthi ungithishela. Bekangiboni lo hloniphekile. Umfunzi ngomuntu lotinikele ngesikhathi sakhe kuthi constantly ahlale ekufundzisweni liqiniso nguloyo longirabi kuye. Nguloyo longirabi. Mangabe lo rabi utamfundzisa ngemnotho, mangabe lo rabi utamfundzisa ngetinkolo, ngemabhizinisi, utinika sikhathi constantly sekuhlala loyo ngumfundzi. Bekangahambi ayofuna statements to court. Bekahamba ayofuna sifundo. Kubili bekumele akuthole. 1 bekathola the knowledge lanayo lo Rabbi. 2 nalempilo yalo Rabbi.
both the knowledge and the life of the rabbi was important. Hayi kunye kuphela. Bekathi ngifuna kwati bese ngiba njengaye. Ngifuna kwati bese ngiba njengaye. Unake lithi when a disciple is well trained, asale ngithi ke bathandekayo, 1, funza kunoma ngibani, kepha ungahambi ufundziswa bantu labangaqualify kuba bothishela. Niyangiva bazalwane? Hulumende akahamba ahlala emgwaqweni eva abantu bakhuluma isingisi, eve umuntu la emakhumbini ngoba semnanzi isingisi ekhumbini bahleka bonke labanye. When this brother was crying, beve cha lelijali yasibeka singisi, hulumende akabese sokuthi hayi asimthatheni ayofundisa English. But I'll fail abafunzi. Hulumende ufuna people who are certified to teach bantwa bethu. Singayekela kanjani thine si under the government of eternal life, siyekele impilo yethu kubantu labangakaqualifywa ngeJesu to teach us. Ungayendi impilo yakho ibe cheap, uyiyekelele etandleni temuntu lothi lokunike nje statement wathi thani ngiyawuhamba etikwemani, ndiyawuhamba leli ngeke phele ngakahamba etikwemani, isukini imvula athi biye emgwaqweni uthi thank you Lord. Nengoba esihlabela ka Sunday school ithi no one can walk upon the sea, not upon the water spilled on the road. Bese sewuyafakaza ukuthi kwendeke etindho lamhla bazalwane. Ngihambe njengaPetro etikwemandi. Kana usho lachitheke emgwaqweni. Lama statements noma ungawapita ngani mela ukuthi ufundziswe mase unjengalomfundzisi lomkhulu longeJesu sewungakusho lokwashiwo nguye. Washo njalo kubafunzi bakhe mababona sihlahla sibunile bathi hawu nasi lesihlahla Jesu sibunile. Wathi nomfundzisi lomkhulu, thank you Jesus. Wathi Jesu noma ngibani lonekholwa ngalama emagama lokholwa ngimi lengimfundzise kona naye angasho. Ungajakeli kusho kana usengakufundzisi wabukholwa nguye. Kwendekani mangabe utawukholwa ngema statements ungakholwa ngeJesu, ukholwe ngema declarations usengakakhule emamuscle akho ekholwa aqina. Uthi Jesu mine ngoba ngibuya ngetulo kwako konke. Makaya lapha ahamba etikwemandi abengazama akasho ukuthi ake ngizame kuhamba etikwemandi, kepha kuyebe kufanele ukuthi uhambe emhlabathini lowomile. kuJesu bekungasi miracle kuhamba etikwemandi, kepha kuPetro bekuyi miracle. Leni ngoba Jesu uthi lo ngetulo lobuya ngetulo ungetulo kwako konke. Uyabona ke? Hayi lo declare kuba ngetulo, but lo buya ngetulo ungetulo kwako konke. Kwendekani mawutifaka, uyathi mawutifaka gani awukafunzi leliqiniso etinyaweni taJesu, uthi limata wena ulimate nalabanye labe bacabanga ukuthi bayamkholwa bayamethemba uNkulunkulu ubalimate. Ake sesibukele nangomdlalo wemoya. Naba abantu laba
zubako bagijima. Kwendekeni ubonela abanye bagijima umntwana ebantu. Lo mntwana ebantu ubonela abanye bagijima bawina, wathi mina ngehlulwa yini? Wait until you are trained. Train yourself. Wena ungahlala ubabona benta so, nawe uthi angivukela kuyo lento kusasa. Nemntwana emlungu wahlushwa ngiloko, wathi ngeke ngihlale ngibukela abantu bashaya inzambo, nama ngivukele khona kusasa. Wavuka but akafikanga ndzawo. Why? Not training. Le training uze ufike la ulingisana bakhona yinto kumbe neminyaka. Sengizaba kwakhona laba bathi ngcono lapha labagijimako. Kungendeka ukuthathe umnyaka solo uvuka kungikhane uyokhompyutha. Thank you Jesus. Utilimata wena uyathi uthi ungazomphica eJesu mangabe uve lenye ingceke noma ingceke kade yankosi yathi lamhla lo mgibhitha lombonako ngeke uphinze umbone, nawe bese uyavuka lo mgibhitha ngeke ngeke uphinze umbone. Uthi uyavuka umbone uthi aha kanti lento uyabayisebenzi. But lokholwako uthi mangabe akukasebenzi kulomgibhitha kepha kimi kusebenzile, akulishintshe ikholo lwami. But mangabe ucothele ema statements ema declarations lazule emoyeni, uyawusala ne declaration ushayeke phasi njengana ngiya wekunene, ushayeke phasi utilimate ekholweni uthi lento ayisebenzi, lento yemakholwa. Sengibathe angimboni, sengibathe ngiyacela akangiphi uNkulunkulu kane ukuthi ngiyawuphiwa. Usuke wajahela kuba ngithishela kane usengahlala ekunyaweni dathishela. I want to be more and more like Jesus. Ngidiscover ukuthi ngifunza ngcono mangithi nika ingcondo ukuthi kuleli hour leli, and even taking extra time ekuphileni kwami ngithi mangabe bengiyite esikhathi ndasakha size sibe khona, noma ngisakha sibanga 12 to 1 ebusuku, noma ngisakha kusuka nga2 kuya 3, but isikhathi sami la ngiseklasini khona ngifunza Johane 3 verse 1 kuphela, ngihle ngithandaza ngicimeta ngicabanga. Johane 3 verse 1 ngiseklasini, Johane 5 verse 1 ngihlete ngiseklasini. Ulalele kahle kunyenyeta kwakhe, noma ngaphuma ngalikhumbula ukuthi litsini, kepha kukhona lokunyenyetekile emphefumulweni wami. Lokutawumenda ngiphume ngimathi kangcono, ngiyathi ukuthi masinyane ngidaba njengemfundisi wami, ngoba Jesu uthi ngalakholweni bantwana basekhaya ijealous idown umona uphasi. Uthi mawungumfundisi ungaba njengemfundisi wakho. Aphinze athi mangabe uyakholwa utakwenda lokukhulu kunaloku lenkwendile. Limits are broken. But cela sisukumeni. Dimemo letimbili lengicela sikhumbule. Dimemo letimbili sekucala. Ake sihlanganise imicabango yethu. Kungendeka kulokunye kungabi lula kuthi sibe kanye kusasa, kepha la ukhona khona ngicela sihlangane ngemthandazo ngekuzila, sithi silibandla
sime nganhlitiyonye sidawuma ngamcabango omunye phambi kwaNkulunkulu kuthi Nkosi lo ngiphethe kuleli bandla siyamcela ngelibito la Jesu. Let every chain be broken. Let every fetter be broken by the anointing of the Lord. Konke lebe kusibopho, konke lebe kungathi kumgcinile kumcinzetele Petro. Let us take a journey together. Silingise lo make lo wathi uma ngingathitha. Silingise David lo wathi bengicabanga. Noma ngabe awusasho uthi hayi ngiyakholwa, but just entertain this thought. Ngoba kungendeka imicabango lefakwe elizulu. Thank you Jesus. Kwesibili ake uthi fake ekubeni ngumfunzi. Thank you Jesus. Awuthi fake kuba ngumfunzi. Mangabe impilo yakho uyibona iprecious, inevalue, ungayiyekeleli impilo yakho kumuntu longamati ukuthi uNkulunkulu nguye yini lo mcertify ukuthi angamkhulumela. Thank you Jesus. Mangabe mawuye esibhedlela uthi sewulele lapha embhedeni utawuhlindwa uve lona lothi ungidokotela ngimdokotela wakho lotakuhlinza nange mathuluze kukuhlinze kukusika ndakusika ngikuvule sisu ngibone emathumbu akho kepha nje ngicela ungibeketelele kuko kancane ngisengikaye esikolweni sekuba ngidokotela ngiyaqala nje cha kepha ngidahle ngifunza la ncwadzini ukuthi usikwa njani kepha nje beketela ndawusika kepha uhlanganiswa ngani mase uhlanganiswa ungikhohlwela usinga ani ngiqodelela usinga ecash build ndoze mase ngimsikile ngitomhlanganisa mine ngingumfundisi kepha ngingavuka ngibaleke kuthi umuntu longakwati atofundzela la kimi yini lengento uyekele impilo yakho lenguna phakade uyiyekele esandleni semuntu longazange sekakhulunywe akhululwa athunywe nguJesu. Thank you Jesus. Kwasho inceke yenkosi yathi yekela kuhamba unathi etinkelebheni dawubanjwa ngumkhuhlane wakamoya lanza impilo yakho etinkelebheni ungahambi nalapha sengiwe uyabusiseka nalapha uyabusiseka caphela tinkelebe titakugulisa banemona ngempilo yakho. Thank you Jesus. Ngicela sisho nathi isivumo bathandekayo sithi Nkosi Jesu ngempilo yami ngiyinikelela ukuthi makukhona lofana na Petro ngiyatinikela ekuzileni nasekuthandazeni kuze Petro akhululwe. Nkosi Jesu ngifuna ukutinikela ngibe ngumfunzi lofunze iqiniso kuze ngitoba njengawe. Amen. Babe longcwele kulokunye Nkosi ngile mitimba yethu ledliwako la khona boHerod bakamoya bajabuliswa kusibona sikokola
bajabuliswa kusibona singasukumi emnothweni, bajabuliswa ukubona imtimba yethu lele phasi. Nkosi, ngiyacela ngemsa wakho ukuthi kube nemphumela nomuhle lotawubonakalisa ukuthi mukhulu umsa wakho. Kalibachate Nkosi ligama lakho. Breathe the breath of life upon us and shine your face upon your little ones, because you have said you are willing to give us your kingdom. Akube lithumo Nkosi, umkhuleko wethu ubonakalise ukuthi there is king over kings, there is power over powers of darkness, and there is highest authority, the hand of Jesus, the presence of Jesus. Ngalokhu Nkosi, alibachate lakho ligama manje kuze kube phakade. Amen. Singahlala phansi ke bazalwane.